Induna yelitiko temfundo umhlonishwa Lady Howard uthi balitiko temfundo babonile ukuthi sikhona-ke isikhala kubo kubantwana labamendile grade 0 nalabo-ke labangakamendi. Kungakho babonile kulitiko ukuthi kufanele ukuthi bona-ke bo-grade 0 babe khona-ke etikolweni-ke letincane takhe-ke hulumende kute-ke bantwana batakwati kufundza kahle-ke basebancane. Lokhu ukusho namuhla-ke ngesikhani-ke amukela timfanelo tokudlala letichamuka kuyo-ke inkampani yaka-Inyatsi lokufuna-ke isetshenziswe ngibo bantwana labafundza grade 0 basaya khona-ke etikolweni kanti lo msebenzi ubukade kuseThokothweni Primary School. Siyabonga kakhulu kuba kaNyathi lokuthi basibambise la ekuqaleni kwempilo yemntwana ikakhulu kutemfundo ngoba noma ngabe wakha ini empilweni uma ngabe lesisekelo singakaqini kusho ukuthi kuchubeka kuyembili kude lokugcinile. Ngala kutemfundo ke imfundo seyakubona kufanele ukuthi leli class la ka grade 0 etikolweni libe khona ngasizathu lesithi ukhona lo mehluko emkhathini wemntwana lomngenile grade 0 nemntwana longakamngeni grade 0. Umntwana lomngenile grade 0 uyabamba lokho lafundziswa kona usheshe abambe ngoba so ujwayele so usuka khona ka grade 0 labe kufundwa khona kodwa lo mfana longakamngeni lo grade 0 kuba netinkinga yena kubamba ingqondo yakhe ayibambi ngangalona lose ake wafundziswa. Okhulumelele inkampani yaka-Inyatsi Construction kube ngumnumzane John Greenway lovetile ukuthi bona-ke inkampani yaka-Inyatsi bayatichenya ukuthi babambisane naloko litiko letemfundo kukhulisa bona-ke bantwana basebancane kute-ke batokwenza isiqiniseko ukuthi bantwana-ke bathola yona-ke imfundo noma-ke isekelo zemfundo basebancane. This project is close to the heart of the Inyatsi Construction Group CEO, Mr. John Hamilton, as this allows the organization to give back to communities by providing a great school foundation towards a better and brighter future. The Inyatsi Construction Group further pledges to always be open to other such collaborations or partnerships of this nature, which are aimed at providing a better future for our children. Greenway uthi bona-ke inkampani yaka-Inyatsi tandla tabo-ke bativulile ukuthi bachubeke nawo-ke lo msebenzi lona kulandzela ukuthi kunyalo lusetine kuphela-ke tikolo lapho khona banikele kuto. Washo kojana ukuthi bona-ke inkampani bafisile nokuthi bachubeke-ke bende bona-ke lo msebenzi. Endzabeni techanele eMaswati ngingeri Carlos ngiseThokothweni.